Indonesia kanker ini 24 orang meninggal per jam, setiap jam gara-gara kanker. This is the data from the WHO, the World Health Organization. Global Can 2018. Insya Allah kita kerjasama, kita akan membuat klinik kanker dan klinik herbal di Indonesia, di Jakarta. Sukses! Bang De lagi di mana sekarang? Saya di National Cancer Institute di Bangkok dengan Dr. Danai. Ini beliau yang memang penanggung jawab dan ahlinya, dan ini adalah Dr. Kasim sebagai yang menjembatani. Jadi beliau ini punya riset di mana orang tuh jauh hari udah tahu bahwa 2 tahun lagi dia akan kena kanker. Jadi dia ada treatmentnya, ada obatnya, sehingga kita bisa terhindar. Dan mudah-mudahan kita UIA ini nanti ya kita bisa bekerja sama beliau, kita buka klinik di Jakarta untuk terapi ya terhadap kanker ini ada di Indonesia. Penelitian dari Dr. Dana ini udah tahu gitu orang kena kanker sebelumnya bisa diprediksi gitu. Jadi bukan di ujung-ujung merasa sehat tiba-tiba divonis kanker sekian bulan begitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dan bermanfaat buat masyarakat. Kira-kira prediksinya setahun lagi, 2 tahun lagi di Indonesia? Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya, karena beliau ini sudah tahu apa yang tinggal kita nanti mungkin secara legal bagaimana aturannya, tinggal kita bisa membuat klinik ini di Jakarta. I used to work here as the expert scientist for almost 40 years. 40 years, 40 tahun ya sebagai expert di sini, Masya Allah. This is the Center National Cancer Institute. We call NCI. NCI, National Cancer Institute. Yes. We are very happy to be here and meet you again. And I come here with my team, my full team, my brother Reza, and this is Mr. Sarif, and also Mr. Zaki. And I would like to concern about cancer because of cancer is a global public health. It's a serious public health problem worldwide, and the number of the people that get cancer increased from 9 million into 19 million in the future. In Indonesia, more serious. Di Indonesia kanker ini 24 orang meninggal per jam, setiap jam gara-gara kanker. This is the data from the WHO, the World Health Organization. Global Can 2018. Last year. Setiap jam 24 orang meninggal. Jam 1 orang. So he's like the expert. I think he's only one man in Thailand who do this because he has been run almost for more than 40 years of the research of cancer. So very high experience. Indonesian people also will have benefit from your research. If you like to spread your research to Indonesia, we are very welcome. Jangan lupa Bang Dai Channel.